Sana adisimama onyunu ajo anamso amatakrabwa akoko wa plane dabre wo akyerabra no aso no adisimama anyumna no sia aboyama adisia no nyina adwo amamo akwaba edeba ajetum kasa video bodram ewo mema koko gana mu asumdwa hyem se tama mantam akoma kudu ensia na pre mantam ajeatumo eye ahenkan 93.3 FM achem aboabo ene ebutuo ma me akua frakuma batampa ni studios ena yesi enkonyanwanu mienu aketra pam sema wodo a yansam trafo atra kwadwo apa oni sum titim gu krata so ena yedi mu nkyeremu eba bedan wei ensam no so de adesimama dodo na ena asisie na de ede anwumre Ahenkan Kasiebo ma akote no ebi ene sai aya waswafo hwekita wudi adwumadi aso de atodwo kyeremu sai omode akonya de to se Ghana ni bia enhwe se aya ne sam card no obetimi aba mboten asa kwakwa register wa blood Ghana card ne ka ho no kyeremu se ebra mode ato wonom ne se esipa eno ano no muntwimu ebiem ya boatin jan de atodwa se okọ ND samonyo konum a emra bia no ma chichi obi se mani nkotu franka na okogina so obetu franka ama ND samonyo konu na sanzusu ana wo azavufro emu no opanyina Ahenkan no yam na sebadwane di ma de sia omo eye edwoso gaben constituency ade atodwa kyeremu se o ka kyere MPP fo no enche omo kwa kotintimeto ani asi anyene ayi mpanfo momadi amanyoko nanim no o kyere se obia hweso obehwe ama pepepe yo adadi sanso anasami kan Ishmael Adams kasama NPP amanyoko no ode atodwa o kyeremu se de omanfo bi ya ne omanfo bi kika no eya adwen no bezo motwe efri NPP amanyoko no se de be ya afimpiru nya dio na ba ba aduonu na abato ebeto no endis fo betumi edi nkunimum na wasugbo ekuo bi a womo so akika womo kyeremu se oman mu ayedenti ombete atua ayo ya chetenkyerente pa nyakopa ya adoma da wokyena na no no mo ye omadwe sanka omo ye kyere no mbeye na nadwo no nwotwe na eno ana omodi asem kopie mu asem dibia nso akyeremu ebreport ometimi ade aya wo ye kyere ne edimu nkyeremu ebema wo ekuo bi a yefre wo PEC Institute wo de ababa tudwa kyere se wo ma ekɔ school kɔ suansa no dwuma titiu ne wo ma ekɔ technical osimiko home cons ene de keka no se ma wo mbo mo abonfia da ne wo mu isuo mo yero mo hu ensua adesimama ensam wo anya afufro bi akeka ho ana anwumre yesin konya yade mu kyemu ede eba bedan wo na mayemfa sida emma nwuma kɔ o ma da roma ana wonom enso atu sika de agu yaso a ya no ye de de o mamu sam ede edan wo sanse nya wonom anka wonte de ebekoso ewo mamu ODI Electronics yada wasiamu ya mamo piafo ese odi wo ma appliances ni nyina bia bepiem achimem a ama amanfo so dem eye kama na afinso amanfo adwadie ekoso Jumo Herbal Center ono so wamaye mpoma ya den pa tu so ya no pa na agbugbo bia ene anu anu no eno eye Jumo Herbal Mixture ena eye Jumo capsules no obobo a na chese bibia so asisi ne home so kama be mpoma plaza hotel so am baabi am ya da dwedwe ho kama enu nti ni padua ne beti apo be mpoma plaza hotel ho ana wono matu kwa be piemu e wa timem wono so mo pe baabi na makwaji o mani nyina no de o mani enso e kire ena afei Jubilee Hospital Ahenkan Kasiebo perfect health care any onomo K Asenso Limited upe home appliance papa chapo tiso babunu dia K Asenso Limited ebusuan tutumrika na so kokwaje odie kase live wo Facebook and YouTube di hiane so be search Ahenkan 93.3 FM ubenya yen fa adwenchenu gon manem protest bia agreke ba every so be from high media yense beta sini na Ahenkan ma kama ena 0594 841044 0594 841044 mo amkuta Yesu moja no meche yam ene mo amkuta smartphone mo nso betumi edi afa SMS ana WhatsApp ya be Ahenkan edi ama o medin edi kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa edu animu kan ana busuani kase ni dane ni hwam ne nokra kanti radio station online and information centers bobred biasa wapoe mantemu bunu mantemu anya sante mantemu omo fan live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibem
bia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasi Apia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Ochineti Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku God de why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewo Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo Achim Anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma Ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Se ubutu achima chiase woti enka ewa chiase Information Center edin trom ewa achim kokoben nadom ewa achim mofram mempa sam achim asane pisco enyinam kotoku repent achim otopa royal achim teshiman mejefo tiase achim labi krom omega oda SDA ejapaya junction mighty achim besiase obek ewo aye achim kwabuadi number 2 Katabain Achiase Junction adwini ba akufo trim asane bangalo oman achim ayerebi eja sei achim apoli yada woni nyina se anwumre yi yade no ama so pempem enso etie na Facebook no de achie Ahenkan 3.3 FM ye ne dem no wadaro ma like na afenso watimi so abomode ahia ma wofra so atimi anya bi ahwe gusuwa na hye na fi YouTube so ye Ahenkan 3.3 FM no so kwa na wo so watimi abomode subscribe be ka busu akuo no ho www.ahenkanfmonline.com sema wo de tintim de gwa kwakan bi na fi so watimi achie Kasiebo na hwe e de afa wo no mo 0594841044 adwen chat fafa so SMS and WhatsApp ni nya ba pe ya ba kenkan e de amount afi abusuafo ensam no emu enchiremu enie yes ensam no asia se obeka ya ayade se eye asoye omo ehwe enkitawudi adwumade so mekere communication ministry no wamo edi batu dwa kire mu se ewose Ghana ye nyina ye bo moden se de be ya ye ho ensam nyina be kwa be fontentan so na koba se sabio obi etete ba bi na odi bonfo sam bia entempa so samoni tire giche din ya kwa koso ne pagi se akua enu nti wo ye wono maden se eye megyina bonten America se mekere tetefon no watch se eye sim card ye di sem na yetimi edi ye course ni nyina no yenhwe na yentimi enhwe se enwo sem ni nyina no onipa kura wisuru di tis ni nya betimi akwa be fontentan so sanso ena tie de nyina nim se Ghana card no eye card bia eno ebo ye ho ban pa kire se ye ho suo ni ye ho sansem nyina egusuo enti aso ye o madwen se yenhwe na ye sim card ni ensan koye registration no foforo wa be de Ghana card no na ekọ akwakoye registration no na eno eno mo de betu dwa ene se ya siase wa France ni mecha afimpino ene adonu ba ko ni mo na wie ye muwa ne sa ene ya siase akese ye ya na ebre ne asonye ena wonom sanso de bi beka ho na ka wose ka match busumu okura mpo na ka ye de dwumade ba na wie ye nanso aso mo yankita wodi adwumade so de batu dwa kire mu sa da bi ehun be nya so mo sa ede eye nafuwa ni bi ebeka ho na timi abo ma Ghana for do na timi akwakoye ampa mo de wose ye oyo ede mna ni bi eka ho a yakopon eye adoma July bosome na ye kwakosim ne de to so aduasa baako
afimpinu ne aduonu mienu emu 31st July 2022 ana dwumadie no nyina enso baba na wieye na no ana asoamo ye kitawudie dwumadie eso osoafo hwe eso ayo nemanyamfo esla owusu ekufu aba bontede abetu dwa mu se obi biara momoden se ndu sa abia no nko ane de ne watimi enso akwakoye re-registration mechiasem card no wa bro de Ghana card no connectimi aboa sense sebe ne nya so se woma enya de so mudi bi beka ho oni pa kro se wonya enkoye ya eno ane se osem card no ye be yi de free system ni mu untimi fa fro bia biam untimi fa ni dwumadie bia be se odidi bia nso so ebiem eto enam se akonya we so ebo adehyanem kokko na wonu mo kire se omo ne asoye wo so mo hwe ma dwumadie no koso enyina no asinkonya atoato adwene aka wo mutira pamo ena omo nya nwa mo ntiase ss nyakopo ya adoma July boso nda to so aduasa ba kwafimpinu ne aduonu mienu mu se enya so se kukuro enya de se sim card no ye be ma akonya se sa akọ na koya registration no enso ebiem wa bra okasa no ne nsem ne mu nkire mu enie. The ministry continues to monitor the SIM registration process and holds regular meetings with all network operators, service providers, and the NCA to devise strategies to facilitate the registration exercise and resolve identified challenges. The deadline for the exercise was extended by 4 months and it will end on 31st July 2022. It will not be extended again, and I take this opportunity to urge everyone who has not yet registered their SIM cards to do so. Adesimama ene a moti yei ayo soafo a se kitawudie adwumadie eso onimanyafo esla owusu ekufu enche bia endi samanyoko ni osunu chiniamanyoko Kasiebo akwa wo mamu na womo baba ya kandifo wo mbedia ni mu akopre abato wa fimpinu ne aduonu nan we nam so amasami kan kane owia no boaboa doma no de ma endi samanyoko no eye owura ya boatin jan edi ababa tuja se opanyini bi ayiniti ana bribio ye osofo hwe Ghana esikasem so Dr. Kwabena Dufo we yiniti na wafa adwen so peso ogina no 2 franc adma endi samanyoko no no ko gina ni mu de ma endi samanyoko no afimpinu ne aduonu nan abato a eba so mu na eno no owura se wate so manfo bi na namache wo mo chayi wansampo bi ana ombo mo hwere san no owura Dufo de kweden ne finance minister akro anya he ja wona namache na aso manfo bi sopana mo wo no ho pa jeso da bi na boli bambo ho no mo wana ebe mahama ono bo hono ma chese mahama waje babia ne won ma owura Dufo mo sum koyi mutim ko mo sana papa ne nko na se be betumi adi nkunim chese sana akwakoye eno nam so ama owura ya boatin jan bribi no ye national organizer ema endi samanyoko no chese asem ne kroya ntu sabi said achim DMC kan no o chema endi samanyoko no emna bia no ma chichiro bi se mo onipa sumasi enkoyi ni tiso be him frank ama party no emna bia no ma chichiro bi o so bia wo kwan so be yi ni tiso be gina ahim franka ediama NDC amanyoko no enu jidemanfo bi kikafa owura Kwabena Dufo no wo munyae oso no so panyini yi ni tiso be him franka ama NDC amanyoko na obebo campaign ayedede amano no manfo atini nyuma pode base no san to so se so no mpo ama onipa bia obeyi ni ti no ode ne muani na beta na chi na kakra no so no wode aboa sade bia party NDC amanyoko no ebekoso agina nanim I am in person will be also be na no akasa se obi aya obey na dwen se oni obi contested say di panel bia na dwimu kan akasa no person be friend this bia the party ni bin a National Democratic Congress middle name ni ye there a democratic it is obi ese oba be contest na se wo say na dwimu kan na wan kasa no party ni bin kura na mse won tia se ye din kai ye to so bi Dr. Dufo asem ya wo no na say I don't buy why oye nyame no me adumonos kura no se wanya sa adwe no you don't talk like that I bonabas it is wonya adwe se wo ba no oba be contest bia yan kasa sa if you say wonya kasa na say chire papa no e kasa o me so me ba be contest ya that is what the kid na tem da dada what the kid na tem da dada na oche se NDC party no obi ode ba kra wawu na afia koba ne sana mo amaka wa cha mo hwa chire asa mo practice sabi obi wanom sanu wanom na right time ekogu ne yema na bobo ne yem
na afiama ne yemi guguru osa de ntina mo presa Jerry John Rawlings or the party ni ba wa afia pema hankro de okrum mienu 1992 wo July bosom ne da to so aduonu wo 28 ono kra wa to nanan mo osedo na mo amaka che na mo pre ho adentia osi okan wa kan biem sei onipo obeyi ni tibia no we nya temdidie enya na ntitwitwa wo mu na pe NDC party ni enji so obi ope NDC party ni bia no so nipa simasi ne beyi ni ti ana bi ne beyi ni ti so be him frank ama party no ana okoprese wo mto no so abeno him frank ha obia famwa enta ni pakurachi di obewi no no mu na abo na chidom sede bia afimpinu na ndu na abato no NDC amonyo ko ni be dinkunim ewo NPP so me kanyina na say eba contest say pass ade ma we no mum rather no me kan say papa no enya enye na no nkai me de maka me ntwe science obi ani me stand say nei o ka so be contest ya me yonku no mi nim mode mo a ya obo ewo party mo na me nim dia wo wa obeti dia bo ma no eti meboa be say this for no to na ye nyina ye kohia na ye si o ni passment anani passment eni ye pese otu frank amaya why not ye democratic ye nyina beti ase eno no ntse me ba beti ada e modi bia ese me bobia no me ba bo sa ni pa no ama wo wini o wini a ye nyina na ye wum na ya na ngrofo bi no wa yi wani mi ba o ya na ngrofo ba betan o eni amuti ye former national organizer ma National Democratic Congress NDC amonyoko no owura yaw Boatin Jan adesimama ya da so a ewo aya amanyasam ensusu emu na kanaja no se wei aya nwumre no se Ahenkan Kasiebo ene egusu adi mu nkyeremu ade esomo ewo ahenkan aduokono miensa achiripo miensa kasavidie eso na ankane opanya na wosi adehia no mo eye edwoso daben abato mpesu ya so mana mu ewo mlase bedafie wono eye pempe kura me no kasa na ni asa abrese wonya eye MPP amanyo kontitina kunya na ode ne to besi so mecha national chairman no ono so apribi eye onimanyamfo akwasi osei agei opanyina kasa dia tudwa ekyeremu ese nyakopa adum kakanga kra ode MPP ko no ekọ nanim pa na babiazi so amadu no ayade so mo ba beto aba na wonum so ayi eye kandifo de ma ekuo no ewo eye Ghana fanan mu nyina the friends national executives no na wotem se awhwe mu amakoto mpesu aso de na wie na mantam so de no oma atoto eno so awie na waso okokobonsam kakra bi ede ma eye kuo no mpanyimfo ewo mantam awodo no mechira regional executives no ana afen so mpanyimfo bu so ewo eye kuo no ma wonum anyini pa wo kuo no mu ya from otope keso madwan wo kuo no mu pa mo kabia eno anu na chese ye adwuma waso aka chese afo ni nyina se nyakopon ye aduma eye national elections a eba beba so MPP amanyoko ni emu no eye etu anyene ne asi ayenefo ana wotumi so omo kira de omo pe omo hwe ye pa na obi ama enu se me de me panyini etimi ye panyini ne de an me wa akora bi ho me pese on na me de ne ko edije nchina mo nkwana mo kwato abamfama no sa hwehwe ni mu no so omunya ye ekuo ni mpanyufo omunya sa hwehwe ni mu ye akora sa ma endose no wachese omunyai na eye wonom a eto ani asi ahenefo no omo wo fom na aka se omunim de akoso wo fom no omo akọ no mkọ kyerọ madwene no omunyi nipa ne akuku de matoto hura omugide so omo sevato mbeboa ma MPP oso kokroko no obetimi so abafie ne wotimi enso ama oman na kọ nanim na mmom omukoyi ya anmofo bia dia ene oso no ombewo na ti konsad na kongura mu pa wa wi afie kwa na ninka so baba betra fie bi mo eto ndo na de siade ade to mpanfo anim eso omo nhwama abato ne baba beto no ana so omo baba beto ne bibia manyoko no omo ma pepepe yo ene atentrene enkoso pepepe ko ba ne saade a ene beboa amakuo no omatimanya kandifo papa amomadikuo nanim party no ni nyina so nyina na any grassroots enye regional level ne to aba enye national level ne to aba ni nyina ye grassroots enne grassroots no omote ho no ese electoral machine efie na so a ne general secretary ni actual letter bro so monko prepare na monto aba for police station for eno ye kwa na yi paper no hihye obi botom yesi monko online obi otie kurase otie oye na ibi na online de audio bede otimi akọ online salo kan so to aba ma yesi emra meyo party no omu ni say
any form bia this abato me see to me no abato they winning or polling station and as you winning or that level grassroots level ho no mo ye adwuma den enso so ye mo no to be no be na original level na regional na say what determine say na ade la feed na regional so sebi na ntimo ye kakaka ade no so no e see engage wo na election could do ha na akwa frɛ no say kona ko campaign na famaye it will be make can say ade ya hwedi yi na ya address from ho no a ade ye fe the time ade fe ebeye ya tan wei eye ankane opanyina okobiam amrasebe dwam anu osi adehia no mawo ejoso gaben abato mpesua eso anamu pempen yi wono so nani abre wase MPP amanye koromu tutuna kunya no onya dia wono so betam no so adibi na timi so aboa mekora fantoma pa ade afira onimonyamfo akwasi osei ejei yenda so wo amanyosem no mu na meka so asugusu ya wutie anwume no Ahenkan Kasiebo what wasum communication team member man new patriotic party NPP amanyokunu Ishmael Adams ababonten say omafo bi efrase kikan sembia semfata fan of Tom Rashe Jeni odumnya for Samuel okujeto ablakwa ho na oze on the wae ongoka hyo na semya Yehowa na Rebecca de entopen se okasa ne say osi asembia sori gidi a enya asem ketwa ene say odumnya for Samuel okujeto ablakwa wakoka asembia for mampani na kwanto tuye ni wiemhyem bi okofai kwakoka asmafa ho na ase sasem no manfo somo twene tan sasabi kramantadua a enya sanketwa eno panyina babonten se wo ma hyeda pa no moye die nto ma hyeda pa yesa ne se o chema owura wayi ni ti so peso tu franka ma endi samonyoko na bribi na oyo so afo hwe Ghana esikasem so onumnyafo doctor Kwabena Dufo ene ne hyehye odi aba watudin se ahoto project a za ahoto project nioma wom ene se oba beto canopies obeton kunya ene sound systems e dia kɔ abeton peso so bia no dia kɔma endis fo no na wɔm dia han na sikabuto di hye sa adwumade rom no 8.2 million Ghana cedis ene so peyin ni di hyem na se sanso wɔm bedi nioma we hu kɔmɔ amomafo ze aba pete ja opa na eba nti wɔma hyeda akɔfa na nado dango gufu da kwanto hunsem ene okuze to black asema akɔka fa ho ena aso mo kanu na mo jai Dr. Dufo de na to no won bezo mega wazem o se wɔma hyeda pa ena mo yesa Ishmael Adams nsem no oka bebere chechire mu sei wa obo contest Mahama in 2024 primaries no oda ban into oda PS system na oda ban home speakers no and the plastic chairs the tables no why in the NDC what word is obi wua wo mi bua konfa high busia no but not for the public the matter wa ye no na abbo Mahama ne team no ayo it is for us to discuss that issue no or the strategy attention for the president na going to oda ba nti ma be catch MPP communicated the other I wanna come out some this Mahama is shivering because no you know ni obi oba competing and oba contesting ahuto program now kododu fo odi abe NDC no wa be NDC words ni na we page because you say we benya over then obi le yi no for the plastic bag high kakra ma ono onye adwuma ye no enti wo mi enwu ndo kuche dabla kwa a strategy be opera the other strategy attention from the Ahuto project now compared to further then other ban we say Mahama is hot in NDC because somebody is going to give me a good chase they taken by surprise say hey this guy is also equally he also has money and then say what ube ukani mampeni ura John Deman mame bobon mrane boy bamboy udi agro nyoso sanse na so ashi boot for odd be die on and boot for boot aha ena ba ku bi die wom there be so odd be die den nana boot for boot na wa me do or die he etu kani mampeni ura John Deman mama koka do or die ha nyoso esanse Dr. Dufonti na so ayehye papa na Ishmael Adams esan to so say oh ma ne nya de kase bia ma NDC for no ana MPP for o say NDC for nya Dr. Kwabena Dufo mu gidie no mo to abama ne so ontu franka ma NDC amonyoko no awa fimpini ne adoni nan abato na oh MPP for bet se ne tekra won be tuna so kra zanzo ni munye dusa ye ntensema no so okafa ho
It's a good job strategy no area no. And your president today you know the Kigali Rwanda na Paris mo asam no kan. It's about this so that the MPP communicators will not talk about this. But we are smarter than him. When you do that, you create what they call security threat in this country. And that President Akufo-Addo has not done it. It will be painting. They have some spirituality to extend. When they say it, na encounter and tantama. No ya di baba ide ndelbo na Africa. It's presidential jet in this one. So what you to call it for 4-5 hours. As the president travel with that presidential jet into what they call Holland or Netherlands for 8.5 hours. President the Bambo no with him, a young man like that, from a position where you propaganda to 2008. Now that you are honorable member of parliament, you must raise the bar. Not even of a prominence in unlikely situation as NDC power, no one foreign minister. That is the whole thing. So young the ranking member for foreign ministry no are very good now. Until Obiti Abuchuanos or sending WhatsApp will be plenty kids kebia. That's what calculating why they were blown off. This propaganda it will not wash because it's a media no pluralism. I vibrant extense. Somebody sitting up with here who knows which one because on Facebook will already be. And one seven no. Opinion on Motini ni woman didn't come NPP Amanyoko Okahubi Ishmael Adams. No, say, almost so dear no, Edisi for so dear no. Me pair Sam Nipa Mienu ya, almost in Kabe Mupa. Kablado for Ura John Dramani Mahama. Omo kan me nu bom so a na MPP so kan ba omiane alan bo so a mama na dread mama ai ya na o se pesa o sai yi da bi so on running mate dey on running mate man running mate obeya fire nsa ko no an ekuta position omo nje ombeje okay amfa o je so ombeje dey me say omo compare na amfa omo de ne sa abade ne omo alai ayi mami Professor Jinana mensa mo sad ne bade ya mo amolai ai mo de ne ba ya mo amolai mo de ne ba ya samfa me boa edis wifi amfa kwabladofo no onse wono oya kani ofra asante mantemu eni so mo de ne be sa strategy na mambie kiba kuma mo sa strategy na MPP fo wisu no onse MPP fo se mampanyini no eya kani a wo ye dan the vice no be free atifido so ahu na se ye bo agba ti anya se ni nche ba bi fa ya ni nche ba bi fa ko se wahu ana atifido wonom no obi anim so mo NDC fo no do so e do so ntini se ti akoya de ye nya mo nipa te dem be follow no so ahu but ya na most at times no NDC fo so ko fa free finfiri mantem a divided a region but on person mo counter no yes ba untimi because omo ye dey omo ye deciders voters omo ntumi ana nipa omo den ba na anya enya nipa omo den ba ye ehwo no omo nto aba emfa man pipi ana ndi se edane omo tiaba to na se dane eyi adwuma oboto amo anya adwuma bo tuko sa na omo de ne tie tuon entimu nso mutimi fa bi fra asantemantam mu a asantemantam fo no so behu se no nipa so masi so de ye dia ya na so betimi aka bibi dia abre yen antina so chima Dr. Dufo omo yine ba nka nka wana aye no runmate ana me chese se ko metimi apɛ wone ayi a nka mama nye no runmate o da bia no mom de sentimi esa na esa bete papa da ni mo nyam so from president to vice president to there se ka papa so ana enti Dr. Dufo nye no runmate me mom de esa na nka mi omo ye ne sanke mahama Kenya bad na nka ba omi anso ni alan ke jana no ba di hu maza enga do be hu na komo yi oba ne mfi o we see azuma make them my card here you na so do about we have virgin in Indiana say bia na oba on be deputy running mate and omunya deputy running mate second deputy running mate on e bebo ano ai omunya ni sam anti for chat ni bi na madura mo no mo fire mo amolai mo fire mo amolai 2024 so mo kan ba omiane alan mo so na no enu ano no me kan obi zanka ba omiane alan wa na medi animu no de o kan na bi mpachi as one edi animu anka say no vice na so ga say o fa ba omiane alan ko ye na yi an so atena ni munyam ayi ba omia se ba omia de ko betimi aye ne vice na se ne vice na na nko ye but onu so be bia wa ye du no ya vice 8 years dia won so be hu se oson so bobra ko nanim si wa hu ti no sa na isi se Alan be ye ne running mate eno so papa no se onu so ontwe Alan se on pesa on Alan na office obetwe on kan kire me dia but onu ontwe on kan kire me dia ba ontwe Facebook for no mo ya obetwe
Anje. Ebisa won twekura no na eba. Dr. Baumia scam on better test aba is here. Aha. Abusiafo yeguso de anwumre no se Ahenkan Kasiebo ne de somo eduru ba bia Ghana democracy nti untimi nka meso madwen kyerɛ nhye na meso ma kyerɛ me de nti uzo ko Facebook live a na so wa kyerɛ wo de na kama ne aboa na ɔman na kononim nyɛ no akua donko na ɛyɛ ekuo bi a mo so yɛ ahyebokuo a mo ɔman kokko Ghana me afra mo sɛ Arise Ghana Ghana sorry na Ghana sorry dia na wan na so de emunipa so dia maburu titiriu ana omo wuso omo pe na je se ne emu aye hyehyehe na Arise Ghana for je se omo pe so omo ye oye kire nyankopon ye adoma eda wo kire no be so omo ye oye kire no oye kire no be so omo ye no ana omo tintim krata se de Ghana enimu amamra kwa so no ese so be so oye oye kire a e wo so onya ahobambo anu nti omo ko eye aposifo nche kwasira omo no makonya so omo kwan na ja wonu mo enkonko ye oye kire no no mo koye no ana mo nsam mo de da polisifo no omo ka di se mu se oye kire no beso mo ye no beso mo ye na natwo anadwo mo beso mo ye na nadwo eye no nwotwe anase no nwotwe na beso mo ye no pio no beso mo ye kire Ghana ha omo se an no mo se da bi polisifo se da bi adam ruafi se eye amimfuoi terrorist foi omo titan kwanche mo pa man magbo awura na nadwo sa na mo koye sa de we na se omdo mu jima na Ghana ye kan sei enti no nwotwe ne de anya adwuma 8pm ne pa de enfa mamo ana mo so se chenchena ache ehwa no ana ye be no sa abre na ana ye pe ana aja se de enyira nim se Ghana hanom ne de se anya asem bi a ana ye wo be ya de kɔ na ja asumdwe de aba enti ya sendi bia na eya polisi kuo no etabiri asem ne koda na sendi bia se wonom nkoso asetena ne ahwe se sa abre na wonom peso mo eya oye kye no ebeboa Ghana fo nyina ana ya ho bambo sem titru ampa asem ne ko pie mo no ana eya asendi bia no soso aka kire eya Arise Ghana fo se wo yo kire ne de Ghana ha ya ka de ato wonom se obi atimi ya oye kye se bi koye na basa wo kire wadwen a ubetimi a kire wadwen a no anso obetimi ato mu agumonte so de koja ba oti aye dede eno de emrensi wo kwan na mmoma bra mo pese o mo ye eye sa oye kire no Ghana ye nyina nim sesi se enko da san mu entu de on be sere pa sa Arise Ghana for sa bra ne momu de o mu ntimi ntwe enfa mo enkwankwa ye oye kire no entu de obetimi aya aboa wo mo ane se oye kire no o mo nhyɛ ase enye obetimi aya kopem no nan no nan nya bose ken eye ombeti omfo ye chenisi tie asem bia ni obiem na asem yi omo lawyer panyine me kira Arise Ghana for lawyer panyi odi asem nanim ade koye eye Gordon Aduzi Tamakulu wono ene di Arise Ghana for anim wabla asem ko di asem di bia enti asem no temuafo ne di na asem ne beto abonti wi anase atemu ne ba abonti wi ya pe eno one nsam trefo di asem no aka kira mo se an ajade da ekoso ya ni pitrim yakọ yekopie mu Accra High Court Criminal Court for decision no na yekoye no mo se an said adna ye no ye nkonye koye ye chene mu mebo no nan a ye fa ye chene nsi na ye be hwe ne ye di so sa person se Ghana ye pasumdwe ye nyina no oman Ghana de yakoma so ye hwe se ye basabasa ye nti enkofo oman no kwan kwato sai mu da bi eto mo kye so medi sa nhye no so na timi abo na mmom de omo kazi su pisi omo hwe mu akere sai wo hwe eye atuatedom ku a wono mo te oman wodo so atua na omo hwe mu no enya de sa na dwono mo to hye amanfo so awia krom ka so beto asom so beto asom so na mmom omo mpese be ye nti no omate ase wo kere nyambo a kedua ni kedua oye kye no ebeba so no nan ombepon se de mra no ase no. The demonstration is supposed to happen up to 8 p.m. Now, the police are saying that they are terrorist acts in the savage. We have shown, by way of our affidavit in opposition, that of all the terrorist acts in the West African sub-region and Africa, none happened in the night. And so, if you are not opposed to a demonstration happening in the afternoon, how do you use terrorist acts in the afternoon in Togo to oppose demonstration in the night? But like in the superior wisdom of the court feels that, well, for the continuous peace of the country, the demonstrators can make their point by ending the demonstration at 4 p.m., contrary to the claim by the police that it should end at 3 p.m. Now, that's what Aposifo no kwa de nom kasen ka nom yensa na nkoma pon
but om de court no mko twetwetwe yen court so de don hwere ba kwa ka ho eto betimi apon ya che no nan enti eye won masom opanya a wote ne nkai wono ana ye emranim ni a wodi eye arise Ghana for anim wa bra asemi kodi asendibia eye onimonyamfo Godwin Edrizi Tamaklu ana wote ne nka no nya asema asienie empenifo bia kasafa eye akosa asuafo ko suawo sukun twaso odumu na asem ne mu ode edika ditie me banam di musima baba somo Jubilee Hospital perfect healthcare Jubilee Hospital perfect healthcare me patro yade akọ Jubilee Hospital test bia lab test bi omo ye wo ho ye hwe wi a aduro nu de sefata wo se de ma no ebi o ye ma nkwa bonten se koto na no nso obi abefon aye yi bia me patro ho no aduro bia ibo ho antinenta onyema ko wombe hwa sa bofra no hoden wabutu ano adaya ana onum nsa ana opre de oye bia ebe ka cho na wa hwe kwan abefa so a obeba koda na oba kosi so obewo owo so a wombe hwe na beboa trenten wa ma akoda nya na hoden kosi so betumi adi banchi body ala atu and de ka ho eye Jubilee Hospital me pacho akwanhye bia si amnum ye pa bia yo operation ebi ho scan bi apese otwa no Jubilee Hospital ebi ho wo mo obrom ne ayarefo kasa no ma enchereche dia ma mo ebi on ma nya yale ebi on ma afane tim anabi on so a nim no nim ti odwin se yade making na eyade a normal no mo ne wakasa kama me pacho eye clinic yade ani ye wo mo bia bi mo yesu on ma gasa ani no se prunso se tanasisu de ti bia fabra unhu ade yi eni a wisi wasa ayeko aye brown aye de ti bia fabra won behwe ama ho aduru na wo matu ase de ama diabetes and hypertension fa ko ho won won clinic ho no ma etise den edidi mu ache ko wo metu ase de ama fiada no pa bia de brabe sha abenfo na diabetes and hypertension no won matu ase de den se Jubilee Hospital won mo won nsa kan gynecologist ono na de o ya ne se ma wo ya de no sa so ba ubu nsa wote yaw ana ema yebi on metwatwasi as a taxi odi ayi traffic light mu odan kona ejina asa korabo no dwonso me patro gynecologist waba obetu ase de amawo oba ofafura no apon fibroid oba untumi wo oba ye nsuo bi gugugu ana oba umu nsanso na moja ba na moja efiri wanso amike blade ntwao me patro oba wawo epu abakọ yebepia ko nani na ye twato kama problem a ofesi asoba bia no fako Jubilee Hospital gynecologist obehwe etu ase de ama okọ no makanti waduane bia obenye bia to na insurance nso ye adwuma insurance eye adwuma beebu on ma okọ insurance ni fanyam se wan franco Jubilee Hospital de okọ eye adwuma wo wanka se on say yes me the insurance about hospital uboka kitua bi ti ko no mo nhwe wo achim da mantra eno mo okọ achim odan ufra aboko da new bridge ne so Fred Jubilee Hospital mpenfo de how bia asembisa na obiso bisa ebia odidi aduane atwu ebia kompayo de yo bia wo nipadwom a ohwe a enyo oki no utumi frɛ wo no bekasa achirechirem kama de amawo 0244 Jubilee Hospital 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital perfect health care meti akunya paso meti table akona biso ena me frame no so ye den dua papa bi ena abo empa me da so no kuchen ezan se empadua papa bi me pacho ba me dem a wardrobe no akono entade ne ahyehye gum kama ena afi bookshelf no so de ubo offices a ya hyehye nyoma wo ma esi on ma na eja ho metwetwetwe we ni na no eye K Asenso Limited akachi enefi enti schools big companies ankra so pe furniture on your papa akono na no boda format a eye K Asenso Limited nakachi ena mekanfo ediamon eni dim de bia meka se mo anka mo daily furniture no ni K Asenso ndigwa obema mo nyoma papa obi beto a nipa no besa aba abebu aba so no asan to biem esan se nyoma papa ena K Asenso ton ne mo ne no bo fo so form tuta ommoka di otono so nani beje na wabo abaso eni dim friend was 0244 568014 0244 568014 obi peso hwe nani so a eya ko circle adabraka okọ Iran keneke kwan so a obi K Asenso ena Kaneshi Flamingo Road nso K Asenso Limited ne nkrabata no ewo honom
na sanso so ana enei ODI Electronics yo dana se na da roma na owura nkonfo dem a shine atie wa kasa be kon bibia wo fridge atumi sampa fridge papa na siwo TV so a kasa fonyiru bo se tada ho a kama we no nipa na nam so a hu sampa nipa na wo so no enu achi se gas cooker so atumi sampa aduane no de no a ebrintam ama bibia akotote blender so de yamade ani na ayama wie kettle so ho washing machine so enie just ceiling fan standing fan heater iron ni nyina no ye nuoma woto a ODI Electronics di wudjuma home appliances ne de na so ye na obenya papa no so de afira ne bo esada fom ni nyina achi wo mo akonya mu atua ne kakra eso adekwa na wo pe no ebo a na wode enso de amaw me pa chaw uyo jadini sa nuoma me bo so nyina hu dwa na wudie e wa achima mu kotokuma mu ena afe bosume ma mu dia ene abomaden na ne ODI Electronics eni kita ho wono akasa de nuoma no ebe brewa abra ne bo e wo fom a woton a wo mo eye eka ODI Electronics ene kasafidi a yato din Ahenkan 93.3 FM the best in the east kasafidi ni nyina no ebutu dankro enso emu e wo achim abu brem evivri masirimu ana ubehunu eye asoye na abusuafo ofre wo atichi ni benche Ghana fana ba bia wo bia a wo share live for Facebook ana YouTube ana ahenkanfmonline.com no odi an said wone ODI Electronics bebon komo no ma no bi wono ma wono akasa de bebro ba bia wo bia de nyansan komo na mbo twetwe no ebetimi akekere po eye 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 and no ODI Electronics Frano na ene no enso emo enkomo na Dwomo Herbal Center enei nindra wodo de abedama so no tatashe wo gbogbo bia na yade ni nyina agba hwete de Philippa ni mu na wode Dwomo Herbal Mixer de aba enu dwumadi a edie ni sentri yare malaria no etu ase pa yifiri okra ma dipadua no ede ne wontantem so me pa chosi yade yade bone titru pa ye Dwuma e office se ne ntrase anya de keto o senkanie bomoden na enya Dwomo Herbal Mixer ni bi na bobo ebeboa wo ye pa ntrase Dwuma pa titru na wudidi a eye Dwomo Herbal Mixer me ba cho obey enfichiko no so ya na tesei ogbon sa na wotiem bon sa no man sa no nyina da moja unti bosume ba besun amanfo ani age esre sanse eso ya no ayase atiem na amanfo de kwadwo maketua so mojo mo bi ni yare bone me pa cho menstrual pains nya yare papa Dwomo Herbal Mixer ani etu ase me pa cho typhoid so yare bone bomade na bobondro ibi ana afe yamtuo ayamkika stomach ulcer ni nyina no uhia Dwomo Herbal Mixer no watimi abobo na timi aboa wie pa be ma ye ne de ni nyina ne de esen wanim no se de esen wanim wono no ntimi anyina so pene na ehu na duane na se still na esiri tirase de a na jaza ayeka me pa cho be ma ne de we se ehu na duane pe pija ne tigina wonom se wo we no kobla no onya hu ni pa no pija ti aha sa na be ma na wasa ye na oba ne so wafiti ahimfio te sei ahimfio ya kama de onze efiewura baba akopra wonye ndi onze obezi otu obetu ba tede efiewura na ne tu fio no me kama asem enti ahimfio no so na wose ho emeho nni ti sa no ade se oba pe no aba beka abedi anko Dwomo Herbal Mixer ana wasa obobo na me pa to Dwomo Herbal Capsules no so ebo adwuma ne dwumadi ni se ebo ma be ma obe na juda mu ni nyina ozezu ya ye adwuma da mu ni nyina na zu ya yare obe de anya bibi si wa ngu ni ye enti mema no kwoboa no sperms ne ntimi mma yi a eno so haw obe ye adwuma ni nyina ya ade se wanhwe a ade beche no na fada obi awale mfie petepe ni omunya aba no asem na mekan ti be ma ya no obo capsules ni bi na timi enso aboa me party wo aya na atenkan mu hia ya na tesei
bema ne de no onya tenka bema bi wono ma ye de obeye no posa no ade yi wo de fa nkuto fa twi ho ye de obeye bia na da so timi nyina so enye eno no se kro onte de bia wonte hwesi o da se sim oba bi so saa opa ye de obeye bia ono so da ho se timadua enye eno sa ne moama eye paso agudie no keka mbam eye dwomo herba capsules ene ye fa ne abobo me patro sa so da nam ya de bia so no eye dwomo herba capsules ene ye fa ne ye de tu ase ya to apete odan mu eye odan pharmacy ochini ba drug store always Kennedy drugstore na Naturemcy LB Amoafo pharmacy shops bia wo odan ne patam bia no ayade so okwa unsabetimi enso akabie na mepato pedoso pona frɛ 0244 043 110 0244 043 110 ana 0241 672 578 0201 672 578 na eye Bempuma Plaza Hotel yada na siamu Bempuma Plaza Hotel na wonum na wokwa wa gasa obe fili wonya wura ya environment no wonum pe se wanka otrima wo fie kura wura be fi untimi ko ofie biem sanse ya hyehye bia pepepe aduane na wo pe di antantem so ni ya nya bia mawo se nso so se wa pese wo no antantem so na wakɔ no bibia wo bi me pa ta dokodoko de no ya wo de mu odin ni bi ho akuokuofo de ni bi ho sa nso so ene wo de eye ayinim akɔho nim ni nyina na obi enso so ɛwo ho no mo kama ahobambo nsɛm no ambambo nsɛm de woda sanse ye bo ho bai pa ehia ye ne na me pacho adan na du bewuram se kwana kwadwo ahome no uwuram a ade biara wo se wunya nipa uwura dan a wo se wunya bia no ebi enso ɛwo dan ni mu bomaden na bra ho yenum dum so yenum dum siesie yenim nana disco enso so ɛwo ho no mu wada roma wodi anie wodi wani kyerɛ mu ɛwo ɛyɛ akyem odan kwantanum ɛyɛ MTT di one kwantempon no ɛso o tra MTT di wonom atena ye wonom kakra bi ko anu kakra bi a the Church of Pentecost asafo no ye no ana edi animhwe ɛwɔ dan kwantanum me pa cha wo frɛ ye ne na wo ne ye di nkomo asie ɛyɛ 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 50 0243 118 500 Bempuma Plaza Hotel na B Plaza ko de kodjojo ho AJ Kofi Ejiri watenase on the sports update ewusia de Ura Kasiebo mu amayen ko dem Kasiebo no abadze ro shobani mu o si bi kuro kwa anye no beka anadwe me boa o si bi ukro ede na ho ye ukrom mo kwa na so no mutu gala wo kwa nim mutu gala wo kwa nim ana aje ti bi frank e kwa na de nye muntu gala wo obi ntu gala se bia wo area okra nye kwa na so kra sa ba kwa na asai me se kwa na wo si obi asi ni fie asi kwa nim obi asi fie asi kwa nim na ti fie pepe dan na ye ka wasam nye na dan ye si ye o atakwadwo se atakwa me ere wo si asi kwa nim nya bia labikrum dabi eye kwanu mu na ayi kan fa nchemu no esem dabi ufi esem ko ayi ja kwanu finfi o bi bepo bi eta no bi antumi mfa ho ba kukura kroni mu wono makasa no ba bi akoya na wadamfo yi wadamfo ye wo mfro se esem ho na esem no unso bi asi dan asi kwanu ana mu tu kwa no for the say enche bi say dia bi minim say market o say den am say market no mo si wo sa bia kese na si wono mu na bi chira ukurom mi fi semo ukurom kwa de nye o mi fi dwa ba ye kwa de na fi dwa kwa de nye sem na do fa no akodwa so si o mo si de si kwa ni nye ja kwa ni nye kwa na time pa kwa no kwa wa na free ja One free. On foot our dear the channel. So you for no mutimi do as citizen. But more than the baby. Right. You why?
Ifutu wadi o de tianum se. Wa mizisi ya mi kuro mu do so. Se me ba bo so Mr. Babusuafo nti. Tu dia ye dual citizen ani betima mu ani nyama ba soro kakra. Ba je ju fa ko ojo pon kroma ye sere no. Eza adwuma de so boy kakra. Ye kwan de enyu. Wo da omunjusu keke. Wana se omunju mfutu kwan no so. Na amuna no mo feeling fa bo na de nguma ka betima fa. Simple like that omunye. Misi ame wa yi for dual citizen. Mo de ye dual citizen won timi de na friend say because me onkuro be na ye osenum. Timi me firim. E bia nso metimi anyu busu ani e me dan wom. Wa bo bra pa. Etimi no me pro ba ko pe na anya no. Na ekwa moto grant mi ko ka kwa obeda ko. Ba ko na ni me krom. Ye wonu musu koko tete ho. Eno na simu tete ho. Sa sem we na me pese me ka. Ye ba. Tete enu se dey se eti. Me say kwa ho sa. Bro ni koko ni de meko ni tomatoes na mu dia. Yen ka no kure Ghana mu bu nkurasefo kwasia papa sabi. Na me fa so so. Mu sisi yen. Komi ampanyufo oman mu panyufo mu sisiru yen nkurasefo no yen nkurasefo mu sisiru yen. Mu ba fe ye koko. Emu a wo kan wase mu so eat Ghana rice. Akra ye bia Ghana rice ho. Dabi. Oda everybody bia Ghana rice no. Ye na ebedua. Ye nkurasefo ni dua ye no ba ye na. Na mo fa ba kroma bedi mu wia ye kwa mo sa nya maye mo to na yesi ina ho anwa ne ye tie kurase wo ga jo be ga jo se we ye kurase wo be ko ni school tan eso ye ho na mo fanya pade ni nyina na mo de ba mu kroma be mu krom ye ye be fa ye ho adwene kwa ba nti no ono bo ko jo pon kroma minimi se wante obi be ka che no bi se metra na sebi midina tema ka ye ne obeti abo enti no adesrede no so ya mo record se enkanche no se me se ye kwana se enti onye den onyi so wo onyi so mayen because se better than dinner tempen ka by this time can you come ka yen free eka course be ba sisi ya abusia yemfa agode mu nsem kakra nto aso nda numbre emfa ema wate se ne de eyafisam nko ana ye de ema ofise nde ejoda enumbre se de da ye na sa pepe ana ye de kama na fei bibia enso akoye kwabena jenim obrempo poku na fe remo na sitetete ana eboame enda numbre midin na di kofi ajiwi AJ ana se yake ntoma abani di agode mu nsem kakra yensa kan numbre no ede ba beda wo na ye be hye nsem na se ye hye se ede fi glorious across folk for enso aso endoda ana se nyakopon boy MIS phobia foko biemo ewo babanya sports stadium na ye MTN FA final ana somebody be chain united ediko boss na mo yuta so game ni kwawie no na se phobia age edesium na so kamienu ama bechemfo enso kwatimu ba ko na sika ne de se phobia na ma akoye enso adama ye pampenfo ebo game ni wie no am se phobia for na ge ye 80,000 Ghana cedis no amonje enfresho motaso na fei bibia enso enkoye emfa ema omo sanso na gate fee andrada omo gigi no 25% no omo why edema phobia na bibia enso akoye edi ama omo sanso na 100,000 Ghana cedis enso omo de peso de omo eno aya Africa omo kono omo fanya hyehyɛ na omo fa to ne na fei bibia enso enkoye emfa ema omo sanso na 2,000 Ghana cedis no eno aya MTN credit omo de peso de phobia na bibia enso akonkan edema omo de musam no enso dia jana tournament ni kona wie no empirifo atransom sa brantia ye fena Daniel fiye banie osina kan Edma Glorious Across folk ono ana se empirifo ayi ni se player of the tournament se tournament ni na ono ani player no modern mono so empirifo ani ye pade musam no enso diaja na best goalkeeper eno so kopia sa brantia ye fena Richmond ayi onso goalkeeper Edma phobia ono ana empirifo enso ede peso Edma no ana fe the most promising young player no eno so Clinton Diodu osina kan edema beche united wono so age ediatoa ede so nsama eba yade mo nsam no edi ejaw ende anumbre fio na feyendi kumakra enfemfri sama test bobo konmu wonim se kopiemu awa Ghana division 1 league na zone 2 omo ana sama qualified for mepemu awa Ghana Premier League Jankopon ayaduma 2022-2023 season no omo so eba bobi na bobo koi ana se kopempeni fobre enso kasa na penipa ono ana human resource manager edema sama test team company no wono so kasa pa ya
friend Mr. Thomas Ejima wakasa ada de srede akọ de ma ban wasi kopi wa samara boya omo kwan de enya tese monyo enya kra enya de aka bia betumi afaso a esenso tutoi kopi mana se enya ade aso ni ye kra nto sempinfo so monye kwan mo ansana Ghana Premier League no season be sa ase a kuma se asante woroko eni kotokuru ase no be sa ase akono na ese kwan no omo ye ne kama na bia enso akoyi a ena de srede de to anima medimu nsem no enso adi agya na ne kopi mo summer for omo park ase nyakopo adoma o megina so ase aka no eye renovation no asha se ase gidigidi kra empinfo edi grader akokosi so omo dwuso enso eye adwuma esiesie no se de ebeya 2022-2023 season ne shase a o metumi ase aka enso so medimu nsem no edi agya yempemo ewo as good bobo kurimo ni eni kumakra emfebao winim abrante fanager wano yaw ano a player edema as good bobo kono Ghana Premier League 2021-2022 season no eba na wie na abrante a ye fanager wano na se goalkeeper no oji edisi ni naso with 22 goals na no ana seti kopimo ewo Egypt a bobo kwa efan Sumaha FC no omo agbapi as good bobo kono ema se $300,000 omo ni bobo kono awiawia de se eye bibia toma na sa brantia ye fane jaw ano aba kopemu o Egypt akosi akan enso edi amama ye de mu nsam no enso edi agya yenkofobia ni eni kumakra emfa ema wudi ma brantia fan Larry Ibrahim Sumaila abrantia sina kan edema akras fo bobokono na abrantia kamia se bobokono onseda enya bi embo efise eyasam ogbodu enseda nigidie ewa brantia ni mu a onseda enya bi embo na no ana se kopemu ne contraja wone house folk ewono bibia abana wieye na wie na sabrante ese otone na kontuso na akopia bi fufuro ekosi akana fe bia ekoye ede emano na no na se nkoma efumu eba enso sabrante si ade oni phobia eton kwanta ese amapaya omonomo enso awia akokopia kosi akan abewufuna fe bia enso akoye ede amano nu sabrante 2019 ena so be piemu phobia no sina kan ede ma pok bobokono enso Greece ede ne potema eso ne namu a ebe piemu 2 year contract no ede oni phobia enso awia ss Larry Smala no wono so eko na okoto na kesi so ede mu sem ede ama yamra fie na fe yamra efiemu efie atemoda ne potem ne yamedi mu nkomakra enso fuma na na mfansam ni sidia ese juvenile football no ya dia ninina ya dia bena we na ba no say na se esi eko last round of matches no say na eko Battle FC we under 13 wotana fie ama KTK eko shana academy nsa wantumi ante bobokwa ya fan YMB trafie wa shekana bako soccer missionary ebomo ekano enan under 15 say na eko battle trafie ya shekana bako ama KTK eko chomo ebono academy nsa se coach Daniel Asekwa ni timu no atumi anyira no YMB etrafi ese kanabako ama soccer missionary enso ebo kanana we under 15 matches top ma medimu nsam no enso dia jaw yanko under 17 enso battle etrafi ebo academy no ama seketiki entumi antinte wo de coach na asokwa adwuma yepa ama kunimdie no ekode man team battle ene de form eba YMB ese academy nsa ama soccer missionary entumi ante ekano na sa pepe ene se etiene table no yebowie ni sei ene se kowie under 13 zone 1 no show edi kan with 8 points ene fe Vivid FC etosumi no 4 points Red Talent tosumi nsa enya 3 points ena fe kopimo zone 2 na Overcomers edi kan wonya 14 points Power FC otosumi no 6 points ena fe Jamaica ensu etwatoa omo enya point bia zone 3 say ena koye soccer missionary ono su edi kan enya 14 points ena boboko fan YMB etosumi no 13 points KTK etosumi nsa 6 points ena battle etwatoa munya hwe ensu onoma de formo eba ene enumre enso eno na ekopemu ewo under 15 no so say ene se table no ekowia Vivid enya etopie enya 8 points Talent for etosumi no with 4 points show etosumi enya 3 points eno so under 15 zone 1 zone 2 no na femi fansira men kodia say ene te Jamaica etopie 10 points ena Overcomers etosumi no 8 points ena Power FC enso echato enya points bia na zone 3 no KTK enya 13 points ena soccer missionary enya 7 YMB enya 11 battle enso enya ebi enso oroma ene de formo enso ebantimede 7 na edi sin nanu bre na makora fere champion man kwaku anim kisi bodum na fe eya adwempa he ato aso de amedi edi Kofi Ajiwi eje
bye. Kofi Edri AJ. Jafona Krasini. Jafona ne. Krasifona chame ba kupe. Kwakumiko. Nka me dani ji. Krasifona chame AJ na busia motene nka no. Kona ya ye ne de. Maya na aye. Ya de manfo adwenche bi twaso. Ma me mfa ba kumienu bi e wo Facebook live na adwenso nko SMS. Na Christopher Kaso say Okujetu Ablakwa is just ranting to remain relevant in the political space. There's no basis in his claims. He is a true definition of propaganda. Then list. Hey, now the money the brand high pa. Now the chima dear Okujetu Ablakwa in any down. Teza, I'm just some pure propaganda pound or person, you know. Simva subiene so. Also ocha honorable Anita Love Obu Emisa ocha Blessed Sun 2pm mampo Santo say ye na ye hiam paebo e wo mamu esan say bibia e koso no things are not osi bibia nkoso nyoma nkoso e wo mamu bibia ye dentu bibia boy den dodo e wo Ghana aden je na ye hiam paebo osi ocha chairman Nana Kwesi Augustus NDC Ashanti Regional Chairman Osi Chan Papa Dr. Baba Zambo Master Junior Master Planner Junior Kentampo Wadna Jun Chabe Dasi Selassie Sudi Biaba Yedanasi Honorable Stephen Intimba Ononsu Eddie Biaba Yedas Nessa Honorable Stephen Tim was man obeka my uncle SMS na yemfa SMS no we say me remfi Ahenkan adwuma for the biara da esan say omuhye me nkunan ana wanum so eboa me ametumi to me no maye pa Yakopon nkoso anu nchiram no ntenanim afa nche mo ne mabusuafo enso enyina yebo Samuel KKB kokoben yada asibebere mame fa ba ko so ewo eye WhatsApp na afi yenko we se metiamo Ahenkan adwuma yefo medamase pa Yakopon onchiram ne adwumaden a mabono eye anwumere na monkoso a na mo adwumaden sa na sisi amente no masio eye presidential okay wase eye mampanyin akwantu a wotu no president na akwantu na wotu no why pa na aka no kure eye onwanyamfo Okujetu Ablakwa anase MPP communicators we eye forcing ewo Jungle Town ewo achiase ena ono so ede ebaaye yate yada se ewo ho yemfansi egogusi yade asie akokra na ene your birthday ye from Mawuku Obed Asamoah ene your birthday happy birthday to me nina ne ko school Atefa Senior Technical School or a b-ball player na ne mutise Obed Nyaminshraw happy birthday to you ena abatabi Newtown boys nina mechiamu runi ne truzo de na se for mechiamu ye ko enime ye producer eye Kwabena Akim asubode she ba ko pe odogo mi ya maba ono ene producer yen enso ye de ni eye amodama no ande de bi onya din o sa de bi onya din me hwe ni ma na din na banam de ama no okay anti adwansia o she lie mechiachia no Kwame Asante aka Sir Charles ene na tade no osobi a onye nwa pa ona de ko Facebook live and YouTube ade o ma onye nwa talent sen ode aya afani di agro da ko mla no ma uti esensen fo na hwehwe mu kase fogin so onye mensa Billyman air technician on duty Ahenkan 40 enka ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wani mu kan Kasiebo na si yesi achiamu pi jama mumo